23 की मतुंग अमोहन मांगा लापसे भारत की सिफाई इवन मनपुर इसागी पुलिस फाउबा थाजब मांगपा है तारे सिग्निफिकेंस तो अखोना उई नुंगाइतबसे कनोनी ममांग कयार कना अखोगी खना चैनब नुंगाइतब थोदोक थोखर स्टेट की कनोदी फेल होरक्तबनी हंदक की मे 23 की लापदी स्टेट की पोजिशन मैम से लोग फेल होना लाइक अखोगी अमोंग कनोगी कम्युनिटीज है तारे कनोगी कुकी की पुलिस का मई पुलिस का लेमिनब यादब नागा की पुलिस का कुकी की पुलिस का लेमिनब यादब सिंबगी सी यौनगा सोलिब पोट असिद कम थवासानगा लेब पोट अदुनी अखोइना उरिसे मरम अदुना हौजिकसे अखोइना उरिबसी कना हरिबा लाइबा IRB की ओइबा पोजीशन जे अमो गवर्नमेंट पॉलिसी दा लाको पोटनिना मदु कनो ngamgre ko मियाम सोपन नंगलबसु दुगा होंथोखरे पाम्बे की कनो से अदुगा हौजिक लैरिबा मांगदा तारिबा इश्यूज दी सिक्योरिटी पीस को हार्मोनी कनोनी among the kanogi villagers of around kanogi nongsung akoibda leiba misam miyam ki punsi gi magi kenos masaksi kadai yongna masiki security piba thambang ngamdori no haibasini aduda ngasai gi leiba IRB gi posida ngasai gi posina madung ngamdori bara haibasini ngamda duna lakpa kai ngamni mal yalam marhalaga yamna sophisticated oiba natra yam kana mapangan kan ma khulai lega the strength su yam kanda adum wathok thoga misam miyam gi punsi जिलेपा लेतना अदुम अजि मांगा इबनी अदुगी मथक्ता अमुक्सु अखोना तोइना हाइबदा अदुम सुमगा लाबा हौसुम सुमगदौरिबा साइ इलीगल इमिग्रेंट्स लेट को गसाइगी कमिशन मियाम खोंजाई करिगी कनुदि यावदबिदा खुलाई पायो मयाम सिंगसिना मसाइगी लेप लेतना फ्री भालेंस के थबक तो मयाम सिंगसिना मिसन मियाम की पुंसी सोक्तना हजिसु मयाम वाथोक लेदिना को सिगी मयाम सि अमुक सि हायें खंगदना अमुक थोकदबो फि अदुम लेबसे मसी ngamdabaniना हारिबा जगह सिदा इवन कनोगी स्टेट की नत्रगा इवन सिक्योरिटी फोर्सेस मसिंग यामना लेरगा सुंगमोइ सिनिदा मरम ngamdadana lakpadu chahi ani ahum ngamdadana lakpasibu ngasi ngamni hayeng ngamni haibagi thajaba miyam da layu haibase masidi aran mathabang ni madumangani akoina hariba state ki oiba kanase tasengna kanoni loina order je state issue ni state subject ni akoina yam toina so hana palle maram state ki lairiba government na magi yamna decision akan laura kanda kano state ki oiba security natraga mai kano siding nga kadabani violence ki mafam leite haibaduni ko even sugi issues mayama kana khoi hik thu ibani suji suspension orders si pen da bagi state na longthokra matung even center na thamjal akanda leibasida amu khongtu hongjing yofam leigrabasu hojikti sudu moina control tawrena leire mafam ta taramani de ki tere ta handaba leiba then tari to mafam cha akan kara remote hanjan gi lai phawwa madu practical oina mimang da yamna kano goirabanu haibadu bawde isara singneba pokpa akhoida thajaba watpagi matamni maramdi su control tawrgadi violence kana tholibno haibani violence unlawful oidini illegal oiba activity oidini adu control tawngamdi haibani not less than 40 lakhs kanoge maya da bo waramdo male 40,000 la kana security forces ki lairi mayam singasina kana control tawba ngamam thokpada ngamdribasi ngamoi hena tawroi hena tawdabagi lakka mayam singasigi security duni aduna hojikse aina amuksu hoi makatana yamna kanugi oriba maraksida pistok sisu khari hena progress lainabagi ministry of home affairs ka 2023 dagi lakka pot asida ko akogi tongan na innocent ayongi 1997 dagi lakhiba laigre then mizo accord 1986 ki laigre andagi alpha gi oiba ko mogi section kala su lairi aduna haujiksi maruina lairingai marak sida masagi ULF ki pambai let ki group mayam singa is a very useful very protective ko to the civilian populations of the state ki kanodi pramana ma su pire makata na makoi gi forces singa se during this peace process I batare ko anoni makoi yo strength sisu about the security of the civilian people sida khara sijinaba yabagi policy program so aina thamaningi yamna sum palai de hen budu nataba ko aduna
sisu kadum luri poni maram di UNF ki kanon si pandam jira ke so kana so pistol la abasu han phongthok pada koina adum khange sovereignty of right to self determination of kanon manipur ni and amana minister of home affairs ki laktoi jina within the constitution of india gi manung sida ka pc kai da lakada ki haibe ki oiba adu gi oiba kanon framework ma ama sang iko aduna sigma mayam si sangja matam khara lowoi wani adu khara hena su improve to honing strength learning aduga progress learning in the meantime the cadres ko the people's ko gi UNFP cadres and people ki security da yamna thajna le bi ki chalam da kapna ba khotna ba ibna so pan ya gi chat pa ya ga hai ri sing myam do adu yeng ka da ma ko gi cadres sing asi so still for the security dem ko to ma jaga sing si da deploy to gi policy jo ni smai tham